sa pravim ljudima u promjene. Ostalo je još nekoliko dana do vaše konačne odluke. Nadam se da će savjest kod ljudi, kod građana, sugrađana ovoga kraja proraditi i da će izabrati prave ljude. Jednostavno je rad, red, reforma, razvoj, rezultat. Pozivamo sve da se odazovu izborima, da obave svoju osnovnu građansku dužnost, da je izaberete one koji će raditi za vas, za omladinu, za budućnost ovoga grada. Vratit ćemo prave prijatelje. Vratit ćemo povjerenje u život na Drini. Ostajem u Goraždu, nigdje ljepše nije, sunce iznad Drine, najtoplije grije. Hvala vam svima na podršci i nadamo se vašoj podršci u budućnosti. BH Demokrati, zajedno sa našim gradonačelnikom Admirom Pozderovićem. Naš čovjek, naša obaveza. Vaš glas, naša obaveza. Samo je jedan pravi izbor. BH Demokrati.